Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün berkeli hadisinde afdalu dua elhamdülillah. En dualardan en жақсысы elhamdülillah deydi. Жада қалса Құран-ы Кәрімдан elhamdülillahi rabbil alamin başladı. Allah Taala Құран-ы Кәрімнің başqa bir ayetinde айтады: "Ve ahiru da'vahum anil hamdülillahi rabbil alamin." Beyişke kirgen insanlardan en ahir sözü de elhamdülillahi rabbil alamin болады дейді. Demek doğan dualardan en жақсысы дағын ne? Elhamdülillah. Elemi жада қалса Құран-ы Кәрімдан elhamdülillahi rabbil alamin менен başladı. Beyişe kirgen insanlardan en ahir sözü elhamdülillah. Ertemen erте uykudan turganda dua айтабыз. Elhamdülillahillazi ahyana ba'da ma amatana ve ilayhin nushur. Бұл дуада да elhamdülillah сөзі бар. Ажатханаға кіріп шыққаннан кейін Ғуфранак elhamdülillahillazi azhaba anil azwa wa afani. Бұл дуада да Аллах Таалаға мақтауға бар туған. Дарат баштайбыз бағымдатқа. Бисмиллахил-азим elhamdülillahi ala dinil islam. Дарат тамақ жеп біткеннен кейін elhamdülillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Демек, Мамун мұсылман бір тағынан ертеңнен баштап кешке шейінгі әрбір дуада Аллах Таалаға шүгірлер мақтаулар бар туған. Ошоға әрбір өз Аллах Таалаға әрдайым шүгірлер айтышымыз керек.